Movie Day, libre ng pasibayo. Pasibayo na ipatupad ning lokal na gobyerno ng siyudad ng San Fernando ang programang libreng sine para sa senior citizens at persons with disability o PWDs magumpisa inyang August 3. Agpangking city government kapag nasaning programa na adi na lang pamikatagon reng senior citizens at reng PWDs na makapag-relax, makapaglibang at adi ng pamagkilala yung maulagang kontribusyon darking komunidad. Balang Lunes, malyari lang manalbe libreng pelikula reng kwalipikadong benepisyaryo king karelang apiling oras king Robinson Star Mills Pampanga, SM City Pampanga, SM City Telabastagan at Vista Mall Pampanga. Mika monitoring nga naman ng City Mayor's Office Community Affairs Division, Office of Senior Citizens Affairs o OSCA at CSFP Senior Citizens Federation at PWD Affairs Office king mumunang aldo ng pamagpatupad bang asiguradong masalese ing implementasyon ng programa. Saklo ning libreng sine reng regular at special non-working holidays makanyan mo naman reng pelikulang party ning Metro Manila Film Festival o MMFF balang December. Matigik mo namang patupad ing patakarang no booklet, no ID, no entry. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balita Tutuking Balen, susuyo.